Omukoro ogu gwabaha Kereziya ya Nyamitanga omu rurembo rw'Ambarara ahori omuheezi wa Speaker Right Honorable Thomas Tayebwa yayoruka oku okusiima abantu kihikire obwire bwona. Ebyakoreire Ekereziya, ebyakoreire ihanga na n'ebyakoreire Mukama. So kufa n'ebirungi ebintu batukoze tukakwereka konka webare n'amungi fada webare munonga kuranga umwante ekanisa fena kwija kitwayira kibushukazinga akagendera. Right Honorable Thomas Tayebwa yashaba abantu bona kugira omutima gwo kuhereza Mukama kutari kugumana bamushaba konka. Kuhereza Mukama abantu ari kushwara bakateka ngo kuhereza Mukama no kuja hano ukashaba usani ukahunduka then ukamanusha n'isasi z'ibibi ukatandika gukora n'ibindi abo kwata kufanya indora sasa nikiruka n'ukwatanje standinga beyond ukombe kandi ukakureka n'ukwayamba abantu bamukama. Aha mukoro nugwo gumwe Honorable Rosemary Nyakikongoro uriyo myishengero kazi habwa Shema District yasima mugenzi kandi yashaba Kristo kugumana bashabira umwoyo gwo mugenzi habwe byona ebiyakorire diocese. The latest press Paul Bakinga ahabo kumushabira ko hari kamba gutse kumunza no kumwakira umusinge kandi no kumadishwa ebimeye yakoze na mnumu diocese yiteje yapaka kandi kumanya kubiyari ebisoba tutashimiriwe kwegwa umbintu ebizi press yakurire diocese abantu kabantu hamwe nanihanganyo. Right Honorable Thomas Tayebwa yayahanangishiriza abantu bona kuratira program za government ezirimo emyoga PDM kandi baketantara oburubwenguzi habu kubezi niziyamba umuntu wa burijo. Nico kintu kimwe ari ikitima nico tushaka ngo emyoga na parish program hizi nizichumuliza mtu wa burijo na munga parish model tishangire kinde abantu b'ibintu za parish abo kuva hati cyo gushima n'umugabo hati inshuti kongati mugabo Omugenzi Archbishop Emeritus Paul Bakenga akatorona kuba Bishop wa Mbarara Diocese ebiro 23 kwezi kwa 11 1991 kandi akamara emyaka 52 ariyo mubuhereza bwa Diocese ya Mbarara. Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga omuri Mbarara.